know your registration number koina interface ina dikhai dibo yate dole search by koina duita option do amakhan dikhibo pari ase number 1 dole mobile number ase aro second dole Aadhaar number ase to etu duita major de Aadhaar number to sobse best ase mane joldi pai jai etu karone Aadhaar number etu choose kore ase aro niche de Aadhaar number touch korbo ina korna next day captcha code same to same touch korbo ina korna get Aadhaar OTP ke click kori dibo get Aadhaar OTP ke click kora pichide apni la phone de Aadhaar OTP to ahina thakibo to etu copy kori lobo ina korna next day fill korbo etu karone moi etu Aadhaar OTP to copy kori loi ase age de apni khan ke dikhai dia Aadhaar OTP etu dole copy kori lobo ina korna next page to na kholibo yate dole OTP to already apni laga phone de send kora dole yate enter OTP yate fill korbo ina korna get details ke click kori dibo get details ke click kora pichide next page to na kholibo yate dole registration number aro farmer name koina duita amakhan yate dikhibo pari ase first wala dole registration number ase second wala dole name ase etu dole farmer name hobo to registration number NL bra start kora dole apni copy kori lobo ena korna next day status check kora time de etu NL bra start kora registration number loi kena hi apni laga status to check koribo paribo